Un persona arrestado durante el bypass operation Alli na Tetuan anoche. Personal del sides of the Police Station 6 Alli na Tetuan, bajo la supervisión del Dila Jefe el Police Superintendent Nonito Asdai, ya conduci bypass operation Alli na vicinidad del Alparo Street, Barangay de Tetuan. Resulta con el arresto del sospechado si Tito Mediado Jr. y Candido, 39 años residente de Alli na mencionado lugar. Con el sospechado ya pwede kumpiskal 5 paquetes sospechado shabu, y el mga drug paraphernalia y el 200 pesos marcaw sen. Si amo kanyo tatabla, continue kita el campaign against illegal drugs. Ginante, yan kuanya tamin kita, ya pwede tayong kita man-score, ya pwede kita man-conduct ka bypass operation doon del Alparo Street, cerca na Simpson Alayan Church. Ya pwede kita man-recover na posisyon di akal subject ka. Suspechado detenido ara ali na celda del Police Station 6 na Tetuan. El kumpiska mga items sa liba para ali na Crime Laboratory 9 para check yung kalidad deste. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.